Democratic Republic of Congo or DR.Congo da Chathariba am chaba conflict ama oire haina hujik am kan leaderisa Congo da gopt am the rebellers M23 ki marakta yamno pera kadari conflict chatari han am tina ba rebellers am the Congo gop ki force ki marakta masi matam sanglakle masi ki charak sida ngarang chawba mi pham am oi ki rebel group asiki makhoi ki rally am tor don chawba mi pham oi ki masi da bomb mani pokhai ki gunfire exchange to ki mau the mi tara mathoi si ki mi ke am so ki naita ki so oiriba conflict ase karino masik matang da report pate matang ni so Congo manung da yam chawba hojuji Andres Chathari igi turel cheli phop da hain report ni week amada 700 muk mi si bagi wani masidi official number ni asi bagi masidi ki hen ba yai 2000 3000 4000 Republic of Congo ki wari ase yam no lui amasung Africa Mahadesh ki mai da leiba haipe chawba country ni Congo se aduga main conflict asina bu eastern side ta Congo asigi eastern side ni oirise aduga masida rebel torisina M23 ko ba lalholupni ni makoina goma ko ba Congo ki city ase capture already tawkre masida peacekeeping force United Nations na thajin no thamli Maduda India ki force karasu yawi haise so rebel M23 group asigi leader ngarang pa first time moina public ki mamang di appearance to public mang thor to wangang ki bani madudani explosion ani wiki base gunfire to exchange am tawna ki masida mi chena ki auda ki around mitra mathoi si ki aso open yam thoki bagiwane so M23 rebel set ta seng na kanano makhoi gi role se karino demand karino makhoi na kari kino asuk sathiba conflict ama tawrise report sing matungina DR.Congo gi east leidipa apik pa country sing Uganda Burundi amasung masigi marakta Rwanda ko pa country macha amsulai Rwanda sini DR.Congo da Andres oibda chenari se aitar makhoi na maral piris United Nations ama masina Rwanda se Africa gi oina Israel gombani kai so hainai so DR.Congo gi capital gi ming asina Kinshasa kawi masina Congo gi far west side leiba Kachinam da leiba amorom da east Congo gi east na bo Rwanda ga border thangna leiba Goma ko ba jo city ase masi M23 ko ba rebellers sing asina already gone kre masi tani am clash oi ki base masi yam mi siki mi ka chene ki haujik hainari basina M23 rebel lalho group ase masi bu direct Rwanda na back to wisni ku chukulai peace and tum people maximum ko into hon banise aduga Rwanda na hairi mo hoy tawdi aiduna rebellers sing asina amuk hairi ba city asigi publishing the pressure ni madudi asiba sing ase lambi dagi sengdo u puthoku mongpham taw ko I nai puno magi sengdo u masi piba mani oirse public ki narbani mi pai narbani ko chen hauji report sing na hairi ba rebellers sing ase ano ba southern city Congo ki southern city am galai Bukavu asom da muk advance direct ni masi low ni aituna masi ki marakta city macha ke asu low kre haujik luri badi Goma da ki Bukavu ko pa mafa masi ki distance la propon 2600 km muk ni masi yo na advance direct pa bi se mukoi gona arai buati na tab haujik rebellers M23 ase karam babbalano musibat no masi ki leader atu ki mingna sultani makinga ka wismak se muslim ni amasung ethnic group am ki leader ni adu M23 as a minority ethnic group na sembare Congolese Tutsis ka wi makhoi jati ase amuba jat ni makhoi ase handak pangal fare Rwanda rom de help lai hainari aduga Congo government da M23 hai ba group asina siri ba maral na makhoi bu deprive to sini makhoi ethnic ase bo discrimination to wi haina ki bu wa ase si piu hairaga mad lepte aduna la la silak pani United Nations France US ama mana su Rwanda na rebellers sing ase bu yokhat pani hai adu pu Rwanda na masi claim ase yate Rwanda na hairi bana rebellers sing ase bu ngak pa gi tamak tai ko na border da force power the thami makoi se khorom su changak tana pa ma tawdana ba haiduna main fact kaino hai matam do Congo se mineral la than na lei mafam ni sin gold yam na lei aduga M23 loop asina makhoi na kon ki mafam sin ki mineral sing ase akan bra mi sing tabok su ala pa mafia tawra ga Rwanda ra thaba adagi hari ba poche sing asidagi Rwanda na atop export to pa masidagi su Rwanda ra kana pa hojik Rwanda da maral piri United Nations ma masina adu Rwanda na masiyate hojik Congo ta conflict ase loite miam sinare ngarang su yamna hot ni atuka Congo gi government am the rebellers ki marakte am sathiba clash khara oidori mokoi na macha city kya konsin kre miam sirabani adaki atopa city kya romda amok su mai onselakli haina tai masini oise Congo DR.Congo ki pibamase